mme thulaganyo gone gongwe ga go diragala jalo ke gore ga re replace immediately re taba-tabangwe ka gore mo dikgaolong tse dingwe e na re ga re traina banana ba ra traina palo e ntsi e hetang e re ne re tlhoka gore e tera go na le seemo se se ntseng jaana re go reka mmitsa ka sa gautshwane a emela molekano wa gagwe yo o duleng jaanong se re se dirang ke gore kana molao pateletsa gore o pegela yo tshwarang boikarabelo jo a ba gazetilwe kana a tsentswe mo bukane ya dikitsiso ya goromente ebile wa go ke yona government gazette jaanong ke sona hela se se tsa nako yana ene mme a go tsena go itile gore ke bo 2 to 3 days motho a ba gazetilwe a ba ka joina molekano wa gagwe ba thuthuntsha raetso so jaanong kana mahelo a rona bothophelo a re a dirisang go kwadisetsa dithopo bontsi ba ona ke government facilities tse di tshwana le dikolo ka go galogana ga tsone makgotla a rona a SETSWANA jalo le jalo jaanong ile ga re simolola ka di-5 raetso bana ba ba goroga hong ba ipapanne go ta go simolola tiro ya ikwadisetso dithopo mo mahelo a mangwe e ne ke tega ba amogelesege sentle ka gore bagolo nna ba seyo ka nako eneo mme seo sena sa baakangwa mo tsamayo ya nako tsena mo kganyeng ya dikebekwa magolegwa a letso la Zimbabwe Takuzwa Banga le Foster Freedom ba ba neng ba tlhagile kwa kgolegelong ya kwa Mosopa ba ka matlhatso ba tshwerwe botlhe Takuzwa Banga yo dingwaga tse di 20 o tshwerwe kwa mantsweng a poloko maabane fa Foster Freedom yo dingwaga tse di 12 le ene a phaketse a tshwerwe kwa lefelong leo mosong ono ka nako ya borataro bobedi jo bone bo tshegeditswe mo kgolegelong kwa Mosopa mabapi le melato ya polao mo parlamente wa Bonington North me anamokgaiti a re wa amogela go bulwa ga sekolo se sešwa sa Morula Primary mo Block 6 ka jana se tla thusa go fokotsa mosuke wa baithuti mo dikolong tsa kgaolo ya Bonington North mme mokgaiti o na tlhalosa segompieno jaaka go ne go dira thulaganyo ya go bontsha baithuti ba mophato wa 5 le 6 le batsadi ba bona ditlamelo tsa sekolo seo sa Morula Primary School Sharon Kubjadi le Tsholofelo Tombale ka pego go agiwa ga dikolo tse pedi tse di potlana tsa morafi e bong sa Morula mo Block 6 le Marula Mantsi mo Phase 4 go amogetse ke bana le seabe ka go farologana ba supa fa go tsile go tlhabolola seemo sa thuto mo kgaolong ya bone le fa go ntse jalo bangwe ba bana le seabe bao ba ne ba nankola dingwe tsa dikgwetlho tse ba ntse ba di itemogela mo dikolong tsa dikgaolo tsa bone ke gore ga nkala ga dipalo tsa dikwele tse di-primary mo constituency ya Gaborone Bonington North tla bona gore re lebagane le kgwetlho e tona ya dipalo mosuke o montsi mo di-classroomong ke gore ga nka tsa sekwele sa Mophane ba heta 1,300 bo 1,000 ha ke ya go itumeleng a small primary school with a small population mme sekwele sa teng se na le population ya between 1.2 le 1,200 le 1,300 so to a large extent sekwele se se tlile go gokotsa mosuke mo dikweleng tse dingwe mokgatlo wa batsadi le barutabana wa sekolo sa Morula ba tlhalosa fa ba mekamekane le dipalo tse di kwa godimo tsa batsadi ba ba kopelang bana diphatla mo sekolong sa bone e re ga lentse le bua le ba education ka kwa madam le re kopele waivara ka gore waiting list ya bana ba ba eletsang go tsena mo Morula intsi mo e le gore na le waiting list e le gore re kopa gore re okelediwe ditlase re okelediwe dipalo tsa bana ka gore ra tlhaloganya gore go na le seelo se neng se beilwe mme anong bokete jo bontsi bo emetse gore batsadi bana ba bone ba tle go amogelwa ka kwana dibui tse di neng di le teng kwa phuthegong eo di kgothaditse gore go nne tirisanommogo ya batsadi le barutabana go thusa go aga bana ba bone gore ba tswe batho mo setšhabeng bana ba ba sa tsalwang ba peka yaanong bagolo re kopa gore a re emeng ka dinao bana ba re ba bokeleleng bana ba re ba ageleleng gona go simologa hela mo Morula Primary ra agella bana ba e re ga ba ya go tsena ko go Bonington be ba itse gore rona mo Morula Primary ra re no to drugs mme mokgweetsi o ne a supa tshologelo ya gore sekolo se sešwa se tla thusa go tokafatsa thuto mo kgaolong ya gagwe Tsholofelo Tombale Botswana Television Gaborone
Thulaganyo ya go amogela baithuti ba mophato wa ntlha ke gore Form 1 e botlhokwa mo go nonotsheng tshwaragano gareng ga batsadi le barutabana gore go nne jalo le seabe se se popota mo go bopeng botshelo jwa moithuti mo sekolong go ntsha maduo a mantle le bokamoso mo leetong la bone lwa botshelo ka kakaretso. Se se tlhalositswe jalo ke mookamedi wa lephata la thuto ka kgaolano ya Selibe Phikwe jaaka dikolo di le 6 di ne di amogela baithuti ba mophato wa ntlha. Karabo Molosi wa bega. Letsatsi la bofara bobedi kgwedi ya Herekgong ngwaga wa 2024 le tla gakologelwa ka boitumelo ke baithuti ba feta 1400 mo dikolong tsa Selibe Phikwe ba mo nakong eno ba tsena mo legatong le le fa godingwana mo thutong. Bokopano jo ke tsela ya go amogela baithuti le sebaka sa gore go buisanwe ka tsamaiso ya sekolo le maikarabelo a baithuti barutabana le batsadi. This orientation is a demonstration of the issue of collective ownership that we are trying to spread across to say government cannot become the sole proprietor of schools. These schools belong to the community, and therefore we are trying to bring about that people-centered approach so that our parents would know that this school is theirs. Go tlhaloganya botlhokwa jwa bokopano jwa go amogela baithuti ba mophato wa ntlha go maleba mo dikolong tsa Selibe Phikwe go somarela letshwao le di itsegeng ka lone mo dingwageng la maduo a mantle. Re bua dilo tse dintsi thata including indiscipline, student indiscipline, pregnancy, all those things. Me after this o tlo go bona ile gore ga gona tokagalo epe mo go rang gore gongwe batsadi tota ga ba ise ba temo semong sa go tlhaloganya gore orientation ke eng. Ganne re ka maintaina dipalo ra maintaina that excitement e re nang le yone ga re tlisa bana mo sekolong dio tse dingwe ka bontsi ne re ka kgona go di hema ka gore batsadi ba rona they would be in touch with matshelo a bana mo sekolong. Botlhokwa jwa bokopano jo ga bo kalwe fela ka maduo a ditlhatlhobo le botshelo jwa baithuti mo sekolong ka thuto e lemogwa e le peeletso e ka tlhabololang lefatshe. Boitshwaro mo baneng kana bana ba gompieko ba setse ba tsene mo di-drugseng ba bula ba bangwe jaanong re tile gone mo seemong sa gore yaanong re ithutile thata re le batsadi gore re tshwaragane le matitšhara re tshwaragane le bana re nne ditsala tsa bana ba rona re nne ditsala le matitšhara gore ba te ba kgone ba re phuthuloge gate bullying ntsi mo sekolo re searche dibeke tsa bone ga pele ga bata sekolo go itse gone gore ba te gore go ta go kgontsha bana ba bangwe. Mo orientation e re rutile gore it empowers us, it helps us to get out of problems, it makes us to win, it makes us to feel independent and be good in our studies, and it makes us to not do what is wrong. We should listen to our teachers. Gangwe le gape mo dingwageng tse tharo tse di latelang se se buisanweng mo bokopanong jo e tla boele sone bokaedi jwa batsadi barutabana le baithuti jaaka ba latedisa dikeletso tsa bone. Jaaka tsotlhe di dirilwe baithuti ba amogetswe ba neetswe melao le tsotlhe tse di tlhokagalang batsadi le bone ba tlhaloseditswe jaanong lenaneo la thuto le ka simolola ka mašetla. Karabo Molosi, BTV News, Selibe Phikwe. Mogolwane wa Francis Town Knitters re mosimana gape mokgwa a re go emisiwa ga theko ya paka ya sekolo kwa mafatsheng a mangwe go thusitse jalo baruki ba monogae go gola. A re ka jalo ditiro mo mohameng wa thoko ya diaparo le tsone di oketsegile ga mmogo le gone go abelana kunkuru le maele gareng ga baruki mo go ta thusang jalo go tlhabolola mhama o le go feta. The staff member they are oketsega because obviously they are looking for, the demand is very high and it's large quantities, volumes when you talk about school uniform. So how it's a normal school uniform, you are talking about over 60,000 students mo Botswana. So now we need numbers. So volume ya babereki. Staff complement si go godimo. So gora gore botlhe ba ileng gore ba roka ba oketsegile. E re tsela molemo thata re le the manufacturers of school uniform. Number one, ya re capacitate. It's building capacity mo Botswana le Batswana. Mongwe le mongwe o tsenang
a le ka go dira school uniform o nna le capacity ke yone number 1. Number 2, it is a skill mo Batswaneng bana botlhe ba hetsang sekolo ga ba tlhola ba ithela mo mebileng gore ba tsena ba roka because we need things in a lot of quantities because we are no longer exporting, we are no longer importing. So re di dira mo Botswana. So ngwana mongwe o hetsang sekolo wa ta ithuta go dira tie, wa ta go dira sporti sa sekolo kana the head, wa ta go ithuta go loga jersey, wa ta go ithuta go roka jersey. Gone go Francistown le ba bangwe ba e leng gore ba teng they are our fellow manufacturers le rona. So this band e re tswela mosola and the capacity ke buang ka yone ke tsala gore we prepare well on time, and well on time I mean gore you start preparing go rekisa uniform ya gago ka July go e roka so that you can be able to sell it well in December. le gona o tsubang segwana sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television. Moparlamente wa kgaolo wa Matete Molapo wa Bojang Dr. Edwin Dikoloti o totlomaditse le go akgola maiteko a ba mokgatlho wa Kotsukela. Kotsukela ke thota e barui ba mosi ba ikopantseng, mme Dr. Dikoloti a re thulaganyo e ba mo go yone ke yone e maleba ya go rotloetsa Motswana mongwe le mongwe fa a leng teng go ema ka dinao go inamola mo lehumeng. Dr. Dikoloti o buile se jaaka ne a rolela ba lelapa lo ra phoga kwa mosi maroba a dikgomo tse 6. Gilbert Mogorosi o na le ko. Ba mokgatlho wa Kotsukela mo thoteng ya mosi ba tlhalosa ha ene a re go lemoga le go gotlega go itsholetsa mo thuong ya bone ba ne ba ikopanya e le malapa a 5 ka maikaelelo a go godisa le go tlhabolola thuo ya bone. Ke keletso ya rona mo Matete Molapo wa Bojang ya mo go ting creating generational wealth. Ha o utlwa ha ba bua ba go tlhomaganyetsa gore ba tla ka bana ba bone ebile ga ba batle gore ka moso manga ba re go kolotwa manjang go supa gone gore ba batla gore go mo go neele tsanwe bana ba kgone go tsaya go tswelele. Mme ke rata thata ka gore ba rotloetsana gore a ko morakeng e nne ko bana ba kaeletsang go ateng. Ke leboga batsadi botlhe ka tiro e le e dirileng e tona ga e motlhogo le go itlhokomela ka moso e tla be le khumogela le ikopantse le batlhano ra rokotsega maikutlo ka selo se rile mme anong go raya go le nna ko ke leng teng ke a go rokotsega maikutlo ke gapegile maikutlo. E ne e le boitumelo mo go ba lelapa lo ra phoga jaaka ba ne ba amogela dikgomo tse ba supa ga di tla ba tsalla le go tlhabolola matshelo a bone. A re se ka ra inyatsa ke na le borre ba re tlhokomela dikgomo ka kwano santse modula setulo a se bua a re hireng batho re ba rotloetse gore motho e re a ke mo hirile e se ka nna mothwana ke kgaogana le ene mabaka gore re hira batho a re kgaogana le bone ba re shauta a re ntse ke bereke go ra phoga a sa ntuela ntima dijo ke kganyete mme gore re leke gore re rotloetse bana ba rona ke bana ba rona ba kope mo go rona le baagisanyi ba rona se re se irang. Gongwe ha gongwe dilo tse di buiwa gala ko godimo rona re le batho ko tlase ko meding o ka re ga re tshware sentle gore ga teng. Tumelo ya rona ke gore nyeletso le huma e ka nyelela botoka e ka direga botoka ha e le rona batho ba nga le huma re ikanang ebile re simolola re ke rona re ka lenyeletsang. Moparlamente o ne gape a supa ha maiteko a Kotsukela e le a mantle hela thata ka tsamalana le maitlamo a puso ya lehatshe leno le dikeletso tsa kgaolo ya Matete Molapo wa Bojang tsa go tlhabolola le go nonotsha mohama wa tsa temothuo. Ha o ka bona moraka mongwe go sena kgomo e bidiwang Edwin o tsura ke bereki. Ke batla go le direla AI ya sex semen gore kgomo a teng ga e sena go nna ntse ke ba eneela ba epa ga ke e ba lebogo e tsala bonamagadi jo ke batla gore e be le tswela le ntse le di ata le di atolosa ke batla gore ngwana mongwe le mongwe a nantse a re mama a Edwin ga a gamiwe ka gore tsonetse go tswa go lwe batsadi ba rona ba ne ba netagatsa gore moraka mongwe le mongwe o nna le kgomo a mashi gore kgomo e ya mashi ke yone e leng gore
ya tolosa lesaka. Thulaganyo ya mokgatlo o go tlhaloswa ga e tsamalana le maiteko a ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a go hetola megopolo le dikakanyo ka lone lenaneo le ka sologela setšhaba seno mosola ga le ka salwa morago. Gilbert Mogorosi, BTV News, Musi. Re di konetela kwa motseng wa Matebeleng mo Palamente wa kgaolo ya Motswedi East Re Mabuse Pule o rotloeditse banni ba motseo go inaakanya le kgwebo ya ditlhapi go itshetsa. Re Pule o buile se mosong ono jaaka na buisa phuthego ya kgota kwa motseng o go rata Moranyane o na le ko. Mopalamente wa Motswedi East Re Mabuse Pule o tlhaloseditse banni mo phuthegong ya kgotla go dirisa matamo a gaufi le bone go itshetsa ka go simolodisa dikgwebo tsa go rekisa ditlhapi. Ore la itse malo mo go tsamega re ma parlamentari ko palo ro batla matamo mo metseng ya rona ka go harologa a re ka rua ditlhapi mo jaaka le gore re batla gore mo la tsela Botswana re rotloetse thuo ya ditlhapi re tlo na mo teng tlhapi le tlotlo because re mo ditlhapi tse di monokeng ha re ka nna ditlhapi tse di duela mo matamong a metsi melodiho e letsa morai. Banni ba motse wa Matebeleng le bone ba ne ba fiwa sebaka sa go ntsha maikutlo a bone. Kana khanya teng mitara ro bo file ya no ka ra kere kana o sala o butlile dikgwedi tse di fitile mo ntse o porotla hele. Ya no so sena se ha ke bona ga ba ntira sentle ka gore tlo fela ba nkgaoletse metsi. A gonne ba re ba ba neng ba nkagela company neng nkagela e ne ya ntlogela tanka tšotšoela 5,000 ane ba tshela metsi mo teng ano ba sele ba tshela metsi mo teng yaanong ga ke tswa kwano ke re ke tabogane go mma boipela go ntse ke dirisa le ene o ko tlhokong ga ke boa go ke itlhala tanka e sena sepe. Fa go ntse jalo Mopalamente wa kgaolo Re Pule o ne a tsibogela dingwe tsa tseo. Metsi mo go di because go dirisiwa di metara tse di kgologolo le ria outdated meters mme le ha re ya go ba water use corporation ba re bolela gore o simola ka iporelo ngwa ho now ka re ditendera di a dira gona go tlabe go dirisiwa di metara tse di sha tse di bidiwang go ke smart meters kana electronic meters tse le gore ga di na go dira diphoso tsa gore di gore re o dirise madi a kana metsi a kana mo go sa nna jang. Morago ga phuthego ya kgotla Mopalamente ona ya go tshedisa ba lelwapa la mokhanselara wa pele Honorable Gelekwang Mangwa yo o nnileng mo setilong sa bokhanselara dingwaga tse di 15 mo kgaolong ya Matebeleng. Go rata Moranyane, Botswana Television, Matebeleng. Wetso molotsana o ke wa tsa metshameko mme o thobisa kgaitsedi ya ke go segonkwe gore a di go fe ka botlalo kgaitsedi ya motho. Madumedumela Benson le teng la tsogara. Wai ke nao. Go botlhokwa ngwaga o montšhara o ke dumela gore o re tlela ka tse dintsi tse le gore tota re o re tlela ka mephutholana ra ke dumela gore ke dumela gore ntse go ya re tla bona mephutholana ntse e goroga ra ke rata thata ke ntse ke go tlhoagaletse ke iputsa gore o ka ke rata thata ga o hetsa go bohelong gore re ireng ga o ya kwa re tšhentšheng a re tšhentšheng dikakanyo megopolo le boitshwaro re nanate a re nanate ntse ka mo ibuang ka teng go na le ka mo ibuang ka teng go le monate re nanata ka ba maru go re tswelele mo tseleng e ra re se ka be ra gope tla ke go leboge Benson mme ke re madume we tsotlhe jaaka sa tlhalositse yo fano ke go segonkwe yo tla bonga go nela dikgang tsa motshameko tsa Botswana Tonight mme ka go re lotlhe a re tsena mo go tsona re simolole ka dikgang tsa kwa Dakar Rally 2024.
Mopagami wa dikuta Ross Branch o tsweletse ka go tshegetsa ketapele kwa kgaisanong ya Dakar Rally morago go fetsa tikologo ya boraro a le mo maemong a botlhano. Ross Branch wa setlhopha sa Hero Motorsport o feditse lebelo la tikologo eo ya boraro ya dikilomitara tse 733 go tswa kwa Al Samia go ya kwa Al Hafuf mo nakong ya diura tse 4:42. Tikologo eo e gapilwe ke monna wa Argentina Kevin Benavides a latelwa ke Ricky Brabeck wa America fa Adrian Van Beveren a feditse mogwa a boraro. Kgaisano ya Dakar Rally ya tswelela ka moso ka tikologo ya bone e le ya dikilomitara tse 631. Hey guys, so that day is over and done with, thank goodness. The navigation was extremely hard, and opening out this morning was not too bad, but we made a big mistake at kilometer 50, 60, somewhere around there, and yeah, I lost a lot of time. And then Ricky and I also made a big mistake and lost a bit more time, and then luckily we caught up with Nacho, and Nacho was navigating so well and at a really good speed as well, so just stayed with him, and yeah, thank goodness that we all made it together. It was a group effort at the end of the day, but yeah, we're here in one piece, safe and sound. Farazana mogotsedi a mamabelo a monogai moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bansi a re maikaelelo a bone ke go oketsa setlhopha sa bone se se tla emela lefatshe leno kwa metshamekong ya Olimpiki kwa Paris monongwaga segolo jang batshameki ba bomme a rutla go le gontsi ka kgomotso sefako. Mo nakong eno ke batabogi fela ba le bathano ba setseng ba iponetse phata kwa metshamekong ya Paris 2024 ba ba akaretsang letsile tebogo wa mabelo a 100 meters le 200 meters ba ya Pondori Lungo Scotch le Colin Kibina Sipi ba 400 meters ga mmogo le Tshepiso Masalela wa lebelo la 800 meters. My team, the Vice President Sports Development, he was having a meeting with the coaches in terms of preparing for the Olympics or for the whole of this season. Because it's not only the Olympics. The Olympics is for the elite, but what do you do after them? So you need also to have the other young stars coming in. There is not only the Olympics, there is World Under 20. So the Under 20 would want to go to either to qualify for the Olympics or even to qualify for the World Under 20. So we are in that dilemma. There are other road races. You know, this year is a fully packed year. Bantsi o gateletse gore maikelelo magolo ke go bona kemedi ya bomme mo setopetse se le bang kwa Paris. We have a huge task because April we are having the World Relays, where we want to qualify because our team has not qualified for the Olympics. We also need our women to qualify. So we'll be having the 4x4 women and the mixed relay. So this is where now the crunch of the matter is because it is the qualification for the Olympics. Right now we already have 5. Bantsi a re ba tsweletse ka gongwe ka bana le sabe ka go farologana go ta go tshwaragana na kgetsi ya tsie jaaka ba batla gore motshameko o e nne wa selebe go se kwa godimo. In terms of marketing, we have appointed a company that will be dealing with marketing on our side so that they can actually bring the sponsors we are even saying this year all our series we are going to market them and we need to take ourselves serious. We harna madi, but why do you allow people to come and watch Litsile Mahala Stadium? So from the first series we tell all our series rahobata sengwanyana go gate so that le rona re improve ha o ya go motho mo pakeng eno ya mabelo setaba se BAA se ta padisanya mo dikgaisanong tsa mono gae ka go farologana go ipatela phata go dikgaisanong tsa mafatshefatshe di akaretsa World Cross Country Championship, World Indoor Championship, Africa Games, World Relay Championship ga mmogo le di-Olimpiki. Go motsa sefako PTV Sport Gaborone. Tse dingwe ke tse di reng setlhopha sa setšhaba sa the Zebras se sa tswa go tshameka maleka ano setlhopha kgatlhanong le sa Mozambique mo motshamekong wa botsalano yo neng o tshwaretswe kwa lebale la FNB kwa Aforika Borwa. The Zebras e noseditswe ke kabelo sa akanye mo karolong ya ntlha ka thago ya penalty pele fa Mozambique e lekalekanya dino karolo ya bobedi ya bokhutlhong.
fa re tswelela jaanong re garela dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight mo anamisa mafoko wa lekgotla la Botswana Table Tennis Association Tshegofatso Malepa a re nako ya theko le thekiso ya batshameki ba ditlhopha tsa bone e butswe kgwedi eno e tlhola gatlhano mme tla tswalola ka mafelo a kgwedi eno. Malepa o ka ile seo mo potsoloso le kana la metshameko la Botswana Television kwa neng a nankula ka fa lenaneo le tla tsamayang ka teng pele ga dikgaisano tsa paka ya 2024 di simolola. A rutlwe go le gontsi ka katlego kgakole ga mogo le Daniel Chokoko. Malepa o tsweletsa re lekgotla la bone ga la solofela go ka nna le dikgwetlho dipe mo nakong ya theko le thekiso ya batshameki ba liki ya bone mo pakeng eno ka bontsi jwa batshameki ba bone ba na le ditlhopha mme maikaelelo e le go kwadisa ba ba botlana. As far as for the challenges, we have never encountered any because the negotiations they start firstly a player as super interested gore ba tla go which club kana di club they dira talks between them gore now we are interested in this player ba bua lene and then they communicate as clubs, but we have never encountered any problems when it comes to signing of players because it's only a few tse ile gore da diragala season. Most of our players ba loyal tse ile gore dintsi tse di diragalang ke tsa signing of new players ba ile gore ba joina di team. Jaaka ile tlwaelo le khotla la BTTA le solofetse gore theko le thekiso ya paka eno e tla le ka batshameki ba ba botlana jaaka le khotla le ntse le bereka ka thata mo maneneong a go godisa motshameko o go tswa kwa moding. What we are more interested in is having a healthy competition. So whoever that is interested in moving from one club, they should do so by follow the protocol as guided by the Vice President Admin. The affiliations. This year we are going to be having community services. We have engaged Gaborone City Council in a few months or few weeks they will launch our recreational concrete tables modi parking. We have also engaged Gaborone City Council gore re kopela holo ya babusele gore na le bana ba go bontleng le ithuteng ba ile gore ba tse ba trainer ka go BNYC. So we have seen it fit gore they are crossing a very dangerous road ye le gore from time to time ga re ba gore be go na le incident tsa gore ngwana ga atola sente kana anything that is unfortunate se le gore se ka diragala. Moraga kwadiso eo ya batshameki ya paka eno lekgotla la BTTA le tla bula paka ya 2024 ka kgaisano ya Phoenix Assurance ya Open mo Gaborone mo mafelong a kgwedi ya Hirikgong e tla dirisiwang go tlhopha batshameki ba setlhopha sa setšhaba sa banana se se tla emelang lefatshe leno kwa dikgaisanong tsa Africa Youth Championships le Commonwealth Youth Championships tse di solofetsweng go tshwarwa mo ngwageng eno. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Meka gore ya lo dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight di buela ka tsela etseng jalo wetso a re bua re kopana kganti jana kana kwa bofera bongwe jaaka tla go dinela ka SETSWANA meka gore ya lo tlhe salang sentle me tle ke le letse masogole mo tlhokono le mo ngwageng o montšhao wa 2024 meka gore ya lo tlhe a ka seno sebaka ke di busitse go bense di phuthego a bua go nela dintlhakgolo tsela gompieno. Bense o di weditsa kwa re di weditsa ke go leboga thata re nne re tswelle re nna themo mono ngwa go a re change mono mogolo rrangwa ga o montšha go botlhokwa gore re tswelentse re change dikakanyo ga itse dia ke go segongwe ka matameto a dikgang tsa go etsa metshameko mme re pele re kgaogana re boe gape re lebe ditlhogo tsa phirumaneng ya mosupologo. Morago ga malatsi a mana ikodiso tsa dikapo e simolotse go kaiwa e tsweletse sentle monogae le kwa mafatsheng a sele. Sekolo se sešwa se se botlana sa morula se sentle kwa Block 6 mo toropokgolo Gaborone se malalalaotswe go bulela baithuti dikgoro ka moso. Mo go tsa metshameko Ross Branch a tsweletse ka go tshegetsa ketapele ya karolo ya bommathutu ke gore dikuta mo legatong la boraro la Dakar Rally jaaka na fetsa mo maemong a botlhano ka teko. Wetso dikgang ga go di hela nako ke yone gangwe la gape e mabifi re tla bora go hela jaanong kwa go batepolo api go utlwa ka maemo a bosa. Wetso mono ke yone o hela gore a re tšhentšheng re dile dilo ka pharologano ebile nne gone gore mmatla kgona kodumela o etse Mhata Sediba a nne kagiso. Ba ga tshimajimeng ka mogala ka seamo sa loapi nna ke Pro Victoria go siame a re simole ka go lebelela pula e gatisitswe mo mosong ono ka nako ya borwa ba bobedi
lesome le bobedi ko Lorwane Primary School le ko Veda Med Office, lesome ko Khomokasitwa Primary School, botlhano ko Ramaphate Primary School, bongwe ko Good Hope Med Office, Jane Med Office le ko Tlowaneng Primary School. Ha re lebella sontsho sa loapi maitsibang ano se supa ha go thibile mo dikgaolong tse di mo bophirima tsatsi jwa lehatshe leno mme dikgaolo tse dingwe tsone go thibile ka bontlha bongwe mo tsatsing la ka mosoresore go tswa go thibile mo dikgaolong tse dintsi tsa lehatshe go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadimo mo mosong go tla ikutlwetsa go le bothito ko Francistown re tla gatisa selekano sa 16 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote ba magareng ga 20 ko Kasane Selephikwe ga mmogo le ko Good Hope go go 23 ko Maung ga mmogo le ko Gantsi mo tshokologong ko kgaolong ya Kgalagadi go tla ikutlwetsa go le mogote thata wa magareng ga 36 go go 37 dikgaolo tse dingwe tsone go tla ikutlwetsa go le mogote wa magareng ga 33 ko Shakawe gantsi ga mmogo le ko Good Hope go go 35 ko Maung Suapen Selephikwe le ko Lephepe ka tsatsi la boraro le la bone ko dikgaolong tsa borwa botlhabakgatleng kwene solosele be go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi e phatlaletseng go ikutlwetsa go le bothitho jwa magareng ga 27 go go 32 ko kgaolong ya gantsi gone solosele be go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi e phatlaletseng go ikutlwetsa go le bothitho go go mogote ba sekao sa 35 ka tsatsi la bone ha go kgaolong ya Kgalagadi gone go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mme go tla ikutlwetsa go le bothitho jwa magareng ga 32 go go 34 ko kgaolong ya Chobeleng gabe go tle go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi e phatlaletseng go ikutlwetsa go le bothitho ka tsatsi la boraro ko borwa jwa legare le bokone botlhaba go tle go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi go ikutlwetsa go le mogote wa magareng ga 34 go go 35 ha ka tsatsi la bone go tle go thibile go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi e phatlaletseng go ikutlwetsa go le bothito jwa magareng ga 30 go go 32 ke gone go tle mo ne ke go tshwaretse moswana wetso a nne boroko.